Benz no eno na Kenkey Haven wa mia nani o hasil eno wade ade fefefe aba se udidi kama package ni so ye nice bibia ekoye na wonya ma kra na Yvonne ma yeti se ono ondidi so na meche no o relax o trend e ba no o ze Yesu ko se me ko me nyam nyanka mesoma hon konkura mo maba enti Kenkey Haven wa nya nyanka o ma command ye waba enti ye wie ya ye sori ya no ye tu agusu na ye dibi menua ba e wa ha menua be ma so Jizi ehye mfimfi Jizi Kenkey Haven wadi ka ka bia hwa na men ke bi hwa be de me wie so dika ma ye wa de be chero fama ya sana ye di hu ko from Kuti de Wiako emena Opemsuo o ba bi sita jansen ko ofori krom edum bantima kijitia Dubai Kenkey Haven adwane bi a em se men kan da men ha meninka se wa wo fie wan ka bi anhwa de obedi yo so what Jizi Jizi therefore oba radio ha Jizi ni George de aduane sam de no esia no de emaye na mayen kona ye mfiti nkomo twetwe no ase se obi ya de papase ya se opia no na wo support no na ejina eboa ma Kumasi ne Asantema ne Ghana ma nyina ma me shase mfimi nu aba ho ni ho feye pa na ma me ntomebo so on me che no me ni Jizi kasa no na on me che no oba de so relax na otobo na o mani yi ne nsem no maako se de be ya obi abete de o ka no ase mnu aba na ye fro sen pacha me de eresi oni kofa baya na pacha ye monkomo edin Kenkey Haven de na bai inti Kenkey Haven ye young students mienu enam school mu business ni ade omo come tibom say ye share down hu kinka eye correct e wo Kumasi te say the Accra for ne ba omo de kinki ni try empo ano ti e pese ye nyi sa no shi ni say Kumasi for kinki nye de no e pese ye nyi free ho na ye ma Kumasi for a very quality correct kinki enye fish nkwa ba e wo proteins bebre. Yeah. Enti no no kofa bae no. Etiefo se mohu Kenkey Haven se de wasi akiri mu. Se wo se nkrafo de omudi nya ya no no. Enti sise ni yesesa no afiri ho. Na yesesa no enye obi ase ye nua ba eresi na akofa we ede aba. Na packaging memo ahwenya abotre. Obehunu e wo Facebook no hu se de packaging no esitie niam ewom ni nyina no obehu se de esitie. Na we no me wia me metia na me na mejeje ho no medical so ahwe se bibia e kama ansa na mama abadwafo so abamu bi ye hwe wachire kwa fa so e baaye ofiti ase afia ba na se mo kabo mu no enche mfie na Kenkey Haven e baaye no se na wo si no market etisen nti ye share ase no nyamye nim no kranyi nim say ebetumi enyinya abedru baby adri cause na ye students and ye ton mo ye we hostel na ya ton nti eye bosome be ye nsiemu enye tumi nya ye first shop yeah, and then a year later ye nya ye second shop and afi nyame aye adoma eye ochina nyame bo a ye bibie ye third shop nti onko school ni nyina no na we no so sa wo ho a osua de kakra na obeye we no kakra na waka bum se mu ye ni padodo be sen sisia ye beka se ya ye handle ne die ku ye founders ye mienu na team ni nyina de ye be 6 o kasa na wo se monya first shop second shop na nyame admo china mo de the third one and so eba first shop no wa he first shop ne wo Kuti Astrotef Nichi na first shop no and na second shop no Patase opposite the Trinity Baptist Church and na third shop no so Kuti na students so Kuti hono ase hono fa pressure jina first one so anti mo pese enka ho na enkofo mo pressure na yo my package for fair we dey abisi we ye ka Kenkey
jizu bema mo share Facebook Opemsuo radio ehu package fe no ye hwe ne emegum obi wo ha package no nko atimi attract nipa no ma ne ye den eben so oto na sakura na wo hu de wo mu no sei na musi eye no Kenkey no nko bi a obi mu na bibi ka ho ne ma bi a won se why yade no kama se de be ya nipa no oto hu se Kenkey Haven de ma timi sika bi 100 cities 200 cities akoto manya so mfa so de afrim Pachoane ye Kenkey no it comes with a lot of things and the nyama bebre nenam package I see her in particular no Kenkey ne tilapia grilled tilapia nye wo Kenkey with me like pa o ye Kenkey with pork nti ye nyan kremofo nso a omo mpe pork no omo so de anyway no omo so de wo ho ye wo okro ye wo crab wele ye wo ntini nti no brain ni nyina bi ye di bibi bi bai nice one ye di bibi bi bai black misro why we dey manu nsa honko ye wo Kenkey with chicken sardine kosia ya che bibi bi wo ye wo shrimps ye wo 1,000 bibi a you ye wo pe bi a wo benya ye di nkomo no ya share the beauty of it Opemsuo 104.7 FM as a student when your vision say opese wo yes ade wo combine wo studies anyway no say na necessity minim say bibia obesha ase so be bia no face challenges wo face struggles ne niam nipa kora bebu abam wo na obi a wo student a wo sua de ko fa we de abeka wan de and wo share bi me facho bebre boy mu kakra me kai cry there was an instance I met class is dia workers ni be frame me say omenya issue ho cause since me ya akra no man she den bi se bisa nyema bebre mi ti permit ne sa nyema ni mu I think municipal for ba won ni se bia ba bi kura opese okoje na se oje permit say we just sa nyema ni nyina ti ema na wasa me ne lecture ankasa na o ma me permission na me njai adesua no na me nko handle eno ti business na che me nyema bebre problems they are film adoso ya film adoso ade ba ko ba na say asembe na wotie ana wankasa within you no ma feel say masase problems eneba ochina eko eneba ochina eko nti ma menyina se ade a me de asimani su se mpese me yi onu obi susu ho it could be your parents, it be your born mama near sisi na mpese me like motivational words be out free people around you are mom who said there be problems in anybody na so yesi me gina na me the woman mu ne eba bonting make us say my biggest mentor me parents good me mama ne me papa de waka baby na nsinya ya me fa ne crans yi me share business na so no omo na me din kan ne omo esusu hu me instance be bra maka business ho asema tro mo maka se omo nti ase ba we die me nim die nti a me ne omo kan yi no omo ti ase omo support me kom mi be esum enidie mu ni nyina omo ne me na ekọ omo ne me na eba omo no mama matiase say impenyiye wo hoi enough nti se ba na okase obema wa be mebu a enye onu aso se nsa enye adwuma ne ndidi nti se me pese me didi dia e wo se me ye adwuma na nso hwe ne nso ekọ no na nyema akese a e chensa nso eba se o se epunu bi mu tu no na ebi mu nso mu bi ene die eresi etifu eni eresi ena edi enkomo Kenkey Haven Yvonne beto so steady no musi di Kenkey no na ayefe akono kama na me die jizi ji ade ho a me gitum 100% me nyanso hweye ba wo hwe package no nko a me nim se obi beka se o ebi we be ne fefefe ba wo bedi ne nya de ba we die said obi asi agi atum asantima agi atum no utimi say solid ma me komunu abema ho na yendi nkomo kakra nsa na ba eresi wo ono ntwe wabo 5 ne kama menua wabo 5 ne kama say ma fefe mienu ba na bema kan wo de no say
omo nyina boa no omo boa ama dwumadi anase business omo de asi omanim akokama me nua odin say Medin de Francis Frimpong Boati. Francis But you frame me FFB amejeso. FFB yo me da say me nim komo emfa Kenkey Haven said e won city me nua ba kire mu ko fa so ba ye mani o mafam o combine adwuma business we ni adesua ni nyina wodi nkomo sebi baabi a wabedri ani so wadi hu ne tisen nyame admo chana me hu ni say the third shop no mu bia no say na mo pese mu de kodru ayese nipa bentine ye relax ya na say afikura ne ye bepem akwanimu ane say no kan no you started with brand students who brand new school me a marketing manager for Kenkey Haven or started with Madam for Fifi Bedia a co-founder sisi I try 2 years he be 3 shops there. The goal is say at the end of the day we will be able to expand beyond the reach of Asante region attract the whole of Ghana na say ubia in your taste no one can be tasty and we say top to Kenkey the who Asante ubia to yen so ati nye ubia na only ye business said the worker say wo marketing manager ebia wo view say ebia ye de fa ha ebeboa ye na see ebe sing ono baby ono so different views say there be no de emwa akwa be na mumienu mo faso founder ne co-founder ne wo marketing manager mo faso kabum say this is the way forward yenye ne say na emwa ma business no engine then say business be our structure. So as a team, no, and before I start, before I start, so you're about together. Say, I mean, CAA business. At some point, we would have to separate friendship from the business and make sure that we are gaining like BB out of it. So and you know, once to say the other in about veteran say, ubi team ne why, but you two young say, oh, and there was say be Erase any FFB na was say Embra Radio so MBD nkomo about Kenkey Haven you know yet say ebusia nti ebusia ya about together you na share the same goal say at the end of the day no this is what we want to do you real school this is what at the end of the year person enye you know and so far so good nyame adom nyame hye no pa Erase third shop nyame adom china. First one about, second one about, or china third one. Say na omo hwe ne omo baba bia expecting from ho because said the cano yenim say obiye manfo buy na will be the third one. Say na manfo sin ho no will be different e wo ho edmaye time be na e be shase ne sanu mani na my ntio. Inti ochna opening no ye be shase 11 am. By 11 am na ejuania you ready. BBI already, DJs, ho to give us good music, good vibes. And then Ochanya run a promo. Tiema will Kenkey with red fish, with egg, sausage at 35 Ghana cedis. Into Ochna, star packaging your tone for 45 Ghana cedis. But Ochna for the opening, no, yeah, they ma for 35 Ghana cedis. Into Obi Ambra. So Opesa won't try a Kenkey, Fawe. Fa try fa so ye hwe fa so mo hwe therefore opese would be free we na 45 cities and what about 35 cities na me admo a ochina unya Kenkey unya red fish unya sausage unya egg we unya bi obabia unya bi na kwa Kenkey to say jizi and Kenkey to say we to Kenkey no kwa 12 cd fish no kwa 20 asa kusiara prama my so no diagram jizi me ensebe na obeka che omo business and na form Ghana ha yen kan kre se wo hye bibia se se opese wo di wani so adi hunu e bahan mu now mo de no kra in the situation se wo say student na wo sua de enu nti na ye de wo call ye se kusua de na bibisi about trim na wo kan mienu abam no se wo ye we no jizi asema na beka che me boss bibia mu ne se de kan no nyankopɔ de ne hyase a odo kwa wie pa emi se eresi obi a na woni me ba na minim no true Gerard Morgan nti Gerard ene kan se ni nua ba bi ebeso e business which is Kenkey na de ne be ya fa ho nti
eja campus de obi anim se konti me be chairman intina dodo na anim me try and be say so be ka che boys no emu say edin we student pa na say the odi kan ka say e was see a friend ka say you say permit fu bi aba o be say na akwa keto no bra panyi e kudi permit won komodi say be enafom ba okay oye o she no hodin bibia mu say dey see ni ba perfume ni nyina still na no marketing was o ka say papa no dey okọ ba isika no so hia e was see e aduane no oye ma ICD na wo kọ level 200 level 300 a wo sha say wo be ye wo hostel say wo be ye wo say do ma delivery say do bin for aduane ndwane say dey be ya student ne kwa be je wo Kenkey Haven na di no me bo say dey na say eja unwa keto am so sorry say me koto on tare amfa and say there Opemsuo ada room eja kurura ti me bondi ni kwa ma sorry ja and Mr Black and I say on here say the minim ka say kakra dey remember na me tade ton enyi kakra nti no edin eja me who say boys no so test me say please we want to buy some me there as time goes on no abeka sinya mboche ebie no tini wa wo fie bia na wa wo hwe Opemsuo 104.7 e Facebook bia no tamchuku de ba na ye wo dia 35 kabum na ye de kwajo de ati for Jesus say ono de no ye so tonta de amfa na o kasa wo radio so sa na nyame yen sese nanka me resi nanka me ba delivery eso na Jesus akofa ho asema ba obu anyampa ochina no ontimi mba ho kwan be no befa so a obenya bi adi mo number bi a mo de betudwa se bi obi pe bi a enye ochina nko a ebi ekonanim no bi wo ha watemo nka se de yeka ho asemi no pese o da bi ho nsem nyina atesen ya na menko marketing manager ono on chenchirim sa ne omani mamitiwe marketing manager active very very active on WhatsApp, on TikTok, on X, Instagram. Open your call line so bit my friend on 053 8255758 ofre ya befa number no me se o se sisu bi 053 8255758. Sa number na you active on WhatsApp and so I will text your WhatsApp your salespersons would immediately respond to message, and then give you the feedback in respect to that. Message swap person one say as you're expanding so pay workers because I think there will be a real squad. One of the major problems your unemployment. That is how come we ended up creating this business. At the end of the day, so if say you do baby that we need people, we also have to call on people. So expanding, we still need people. Until you will be you're interested in being a salesperson, you're interested in being a chef with Kenkey Haven, you can contact sa number now. Minim 752 offer frame 055 04 32 583 offer ya be just na yaba eresi ye de yen komo no abawie ye ma yendi nkomo kakra wa kire kwan fa so bai bibia ye hu sa ne mani nyina na ye expect ne mabi nyame admo china de na odi tudwa bibia pese Kenkey Haven ko dru ene mpanifo a ne bia support bia wo pese wo hia mam kofo de babuan kan nyina bom na amaminti wi Mr Black okay mami ko Mr Black once ana we answer na waje last comment na jizi de so sem na manaka sai na yi edie mu ana me be yi na tin say we see race bar testimony na be ma fidua na etin ma me bam say race bar ba ma na me mbra na me beti interview na me bi ma nya fast ehunu say mo wie ko a dokunti nka wa doge me drew here me so test say the food na me say interview ni de frame na me mra no jizi last bobo o yi ni free because okofalta so telephone say adwuma na doso etimi nya ho de o ho ane aye bia ne mo me ka chere jizi ba ya Kenkey Haven ba ya frame na test na me hu so madru na de me fema ni betwemu a obetra ha na boys ne say o mu pe bia to na age fans be frame na me mra na Najma so wedding ko woni nyina and ade ya ene ebo ho daru Opemsuo first of all say eyempu no ye bo obo am wetua ne ebo ho daru na ye mo obo ntua hwe ne ebo ho daru means better than even I think it's a good thing and ono so ayade say as young as she is na onya that year definitely per what she said ni parents supporting and this is where she's got to. We would just want to encourage her say you ho said wa ba me edi ho nkomo enye bibia ntia
adepa na wo ye no pese obi ahu no obi anso nya aduane pedi no nti is definitely anhwe ko animu no if there might be even an option to explore more than just Kenkey ni nyina no so we would all wish you well na nyame kan na akrakra beba new studio ko enso beba ho cause okunu was dey ahwe on say baby a ton no ti hu di a feeling nkuna wato abefi no ko rubber ne be mu asa fi na betete ba ho na de e biemu sa ama wa na pork chops no they can on the crown kumi no pork platter and the crown kumi no it wish you all the best keep on it from Mr. Black and Otin Kano ha dwumadi no de nipa ba ko ntimi nye ha nti wa na obi abawram na edinu nkomo kakeresi na mebusawo going forward the vision watching dear no dear we expecting supporter obu awutie because gay ya dear as young as she is now I feel adiwe e be crying a little way me pese me boa no efiri me ankasa makuma mu kaninya bom na yemfa sorry so na me nko me nua wona afi yemfa nko matwetwe ne nyina mrawie inti Kenkey Haven sanye ka na shaste no e asanteman dia ne origin free asanteman but enye ha ne ye pese enko asanteman and then beyond even international because ebeye ye fe na ebeye de say ebeka se bibi free asanteman edura brochi memu fe na fe so ye vision de ewe etri ye pese ebeso he ya ebeko akwa akodrechi ene ye wo instances are ye di eduane ema omo ye homeless on the streets even police ne other work agencies like corporate agencies are buying there just to support them, to let them know say the work they are doing we are also seeing it into so be wo ho na opesa on support sa ejuma na ye na obetumi reach out through me personally into me the number beto so opesa wo friend na on support here 0599 79 01 73 and says you be 0599 79 01 73 eresi ena di nkomo no menua de twa to kra na afi yempeja mu we dey tisesenya eresi aka from the beginning no china Broby Junction Ewokotei ye new branch NIS so running special promo 45 cedis package no ochina yese brand beto no 35 cedis ye active ankasa ena say ye just normal just the normal orders so say open bulk orders ebia o ye wedding o ye funeral o ye naming ceremony ubetima frey ofreya ye beje so kama so ama abusia for every ye bedamasi na ye wishimo all the best. Thank you. Na me ya adumo a me gidi se enye the test shop na me ya adumo be kwa animu na mo vision se be expand na akọ miamia hodo no ya me enton super enwusu nti awie be dem asepa se ton safre mo so mo ba ye tefo na me ya adumo china for 35 Ghana cedis ne ko didi na men ne di aduane pa na ya de na doso nchenchen ne ma ne jizi nchenchen ne wa no doso so na kan didi kama feel good na bibia nye kama pa